Aniríem a la pregunta, si li sembla bé a la diputada, aniríem a la 22, que és precisament sobre emissió de continguts relatius a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, o si prefereix la 20 i la 21, com vulgui la diputada, es fan a la vez. Jo, si li sembla bé a la diputada, fem la 22, que és el mateix tema que hem fet durant aquest moment. És una pregunta adreçada a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA. Senyora Beatriz Silva Gallardo, quan vulgui, té la paraula. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señora Llorac. El 11 de abril, no el 11 de julio, que la diputada Segovia se equivocó, TV3 emitió en el 30 Minutos un reportaje sobre los negocios de la familia del expresidente Jordi Pujol. Como usted sabe, en esta comisión hemos ido reiterando que la televisión pública de Cataluña no ha programado en todos estos años un contenido específico sobre los casos de corrupción que rodean al expresidente Pujol, a su mujer y a sus 7 hijos. De hecho, este Parlamento aprobó una resolución en que constataba esto. Me gustaría preguntarle si usted considera que este reportaje cumple con la necesidad de explicar a la ciudadanía de Cataluña la trascendencia de este caso y si está previsto emitir algún otro contenido específico como el que le hemos venido pidiendo, del que no tengamos noticia ahora mismo. Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora Llorac, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, el que vostè m'està preguntant a mi és competència del director de televisió, que és el que decideix quines compres i quina programació s'emeten en els canals de televisió de Catalunya, i ell ha contestat a la diputada que l'ha precedit en la paraula que seguirem informant sobre aquest tema amb informació rigorosa i de servei públic. No tinc res més a afegir. Ha contestat el director de televisió. Doncs molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta en funcions. Senyora diputada, li queden en qualsevol cas 1 minut 42, ho pot veure. Té la paraula. Señora Llorac, vamos a hablar un poco de rigurosidad que me acaba de referir. El reportaje que hizo el 30 Minutos no se corresponde con lo que planteaba la resolución que aprobó este Parlamento. Es un reportaje que no aporta nada nuevo, en el que se le baja el perfil a un caso que es gravísimo y en el que se dedica una gran parte del tiempo a hablar de la policía patriótica, a la que TV3 ya ha dedicado otros contenidos específicos, en vez de explicar las posibles implicaciones delictivas de este caso. La persona que hace de hilo conductor del reportaje es uno de los hijos imputados, que dice todo el tiempo que su familia es víctima de una persecución política sin que nadie le dé argumentos en contra. Este es un caso, señora Llorac, el que no hay presunción de inocencia. Lo hemos dicho otras veces en esta comisión, porque Jordi Pujol es un evasor de capitales confeso que compatibilizó su condición de defraudador con el máximo cargo de representación de Cataluña. Es un caso en el que se está pidiendo a Jordi Pujol 9 años de prisión por delitos tan graves como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación y fraude. Al ser un contenido de 30 minutos, no podía ser un documental de autor, porque lo que hizo este reportaje es que plantea la tesis que este caso puede quedar en nada. Así comienza el reportaje, cuando al ser un reportaje está sometido a los mismos criterios de neutralidad, pluralismo y rigor que el resto de la programación. Usted me dijo en la anterior ocasión en que hablamos de esto que la televisión pública de Cataluña no estaba intentando blanquear la figura del señor Pujol. Yo le tomo la palabra y asumo que ha tomado alguna medida, porque este reportaje no cumple ni la misión de servicio público prevista por la Ley de Comunicación Audiovisual, ni el libro de estilo, ni tampoco cumple con lo que le pedía la resolución de este Parlamento. ¿Ha adoptado alguna medida al respecto? ¿Se programará un contenido específico como el que se ha venido pidiendo o nos tenemos que dar por satisfechos con esto? Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora Llorac, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, em sembla que li ha dit claríssimament el director de Televisió de Catalunya que conforme vagi evolucionant el cas seguiran informant sobre aquest tema amb informació rigorosa com han fet ara. Jo crec que Televisió de Catalunya no ha blanquejat en cap moment la figura de Jordi Pujol i així ho crec, i han informat els nostres mitjans a bastament i s'han dedicat, com deia el director, centenars d'hores i segurament, ell mateix ho ha dit, ho seguirà fent, no pas perquè s'hi dediqui un altre 30 minuts, ell ha explicat el per què, és el que distribueix
els mitjans i pren la decisió sobre la compra i què s'emet per TV3, però sí que ha especificat que, igual que ha dit que va considerar interessant comprar la sèrie Judici, que ara hi ha dues preguntes sobre aquest tema, si hi ha una productora del país que ofereix un producte sobre aquest tema, doncs el valoraran, com han fet sempre, i si consideren necessari el compraran. Moltes gràcies, senyora directora en funcions. I efectivament, passem ara a les preguntes 20 i 21 sobre la compra i sobre la emissió a TV3 de la sèrie documental El Judici. Senyora diputada, té la paraula, faci el que vulgui, si les vol acumular té més temps, però com són dues preguntes diferents, com vostè vulgui. Van adreçades a la mateixa persona, per tant, té la paraula quan vulgui, senyora Beatriz Silva. Gracias, presidenta. En una de las últimas comisiones de control le pregunté por los 8 documentales que Mediapro estaba intentando vender a TV3 por 800.000 euros y usted me dijo que la oferta estaba sobre la mesa, pero que no sabía si se comprarían o no. Por el portal de transparencia supimos que sí se habían comprado y que habían costado 440.000 euros, a pesar que el director de TV3 había dicho que TV3 no tenía recursos para comprar estos documentales. Me gustaría saber de dónde han salido estos recursos y cómo se justifica este gasto, considerando la situación económica de crisis que vive Cataluña y que vive también la corporación. Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora Llorach, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, he explicat en una pregunta anterior que el mes de desembre vam tenir un superàvit de 2 milions en tema de publicitat. Aquests diners el director de televisió va decidir destinar-los a la compra d'aquests reportatges i a moltes altres coses, perquè van costar 440.000 euros, li dic de memòria, i en van arribar gairebé 2 milions de publicitat, més 1 milió de tots els pagaments que havien fet front per totes les EPIs, proteccions, etc., que havia comprat la corporació per tots els seus treballadors i treballadores, que la Generalitat de Catalunya va decidir fer una aportació extraordinària i fer front al pagament de totes aquestes EPIs. Per tant, van sortir d'aquests diners que van arribar al mes de desembre. Gràcies, senyora Llorach. Senyora diputada, quan vulgui. Señora Llorach, cuando le pregunté por esto, que fue en noviembre pasado, usted reconoció que TV3 había recibido recursos del Fondo COVID, ahora ha hecho mención a ello, y yo creo que deberíamos saber a qué se han destinado estos recursos y por qué TV3 recibe inyecciones del Fondo COVID, que está pensado para cubrir necesidades esenciales, y al mismo tiempo vemos que adquiere producciones que no corresponden a una necesidad esencial. Entre otras cosas porque la Televisión Pública de Cataluña ya ha hecho una amplísima cobertura de este juicio. Todo el mundo pudo escuchar los audios donde un directivo de Mediapro explicaba cómo estaba intentando vender a TV3 estos documentales, y lo que sorprende es que a pesar de esto usted los haya comprado. No sé si es consciente que estas cosas hacen mucho daño a la Televisión Pública de Cataluña, porque estamos hablando además de una compra que no ha pasado por los canales de adjudicación por los que sí pasan el resto de productoras. Usted sabe que cuando salieron estos audios, la asociación que reúne a todas las productoras de Cataluña, Prodocs, sacó un comunicado donde constataba que toda la producción de TV3 en documentales en 2020 había sido de 178.000 euros, menos de la mitad que lo que el portal de transparencia dice ahora que ha pagado por estos 8 documentales. Hay productoras que reciben solo 1.500 euros por un documental, y aquí estamos hablando de $500.000. Unos documentales que además han tenido unas malas audiencias y que no dicen nada nuevo, porque es lo mismo que la Televisión Pública de Cataluña viene repitiendo una y otra vez. Como máxima responsable del órgano de gobierno de la corporación, le pido que haga un esfuerzo hoy aquí en justificar por qué TV3 ha gastado 440.000 euros en esto. No habían otras producciones sobre la mesa que fueran más prioritarias. Y lo más importante, ¿por qué no se utilizó este dinero para cubrir el déficit de ingresos en publicidad? Porque lo que yo veo es que para lo que ha servido el Fondo COVID es para pagar los 8 documentales de Mediapro. Bueno. Senyora Llorach, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, sembla que cada diputat i diputada té un petit programador dintre. Qui programa els continguts de la televisió pública del nostre país és el director de la televisió pública del nostre país, i a vostè li pot agradar més
o menys el que compra. I qui diu quina necessitat té, i si ell té uns diners per distribuir, els distribueix de la manera que ell considera prioritari. Per tant, si el director de televisió ha considerat prioritari informar sobre aquest tema i comprar aquests documentals, doncs ho ha fet i els ha emès i els ha posat a la graella en el moment que ell ha considerat oportú. I disculpi, el fons Covid, que vostè fa referència, abans també en la meva intervenció la diputada li ha explicat que va arribar 1,5 milions al mes de setembre, si no m'equivoco, per cobrir espais que per manca d'ingressos publicitaris es van fer servir per comprar producció, entre d'altres, per exemple, al Polònia. Cada vegada que arriben diners a la corporació, siguin dels fons que siguin, el director té el marge que li correspon com a responsable per decidir amb quins continguts gasta aquests diners. Moltes gràcies, senyora Llorach. No li queda pràcticament temps, senyor director, i passaríem a la següent pregunta sobre l'emissió d'aquest documental. Té la paraula la senyora Beatriz Silva Gallardo. Señora Llorach, entiendo entonces que el fondo COVID ha servido para financiar el programa Polonia, ¿no? Luego me contesta. Quiero hablar de otro tema respecto a lo de Mediapro. Desde 2013, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña ha constatado que nuestra televisión pública vulnera los criterios de imparcialidad, neutralidad, pluralismo, objetividad y equilibrio informativo, emitiendo contenidos de autor o de tesis que responden solo al punto de vista de las personas partidarias de la independencia, sin emitir otros que los equilibren. La primera vez fue en 2013, a raíz de Lola Europa, y la última en 2018, a raíz del Sense Ficció sobre el 1 de octubre, también hecho por Mediapro. Desde el primer requerimiento de 2013, TV3 ha seguido emitiendo contenidos de autor, siempre con el mismo punto de vista, sin cumplir con lo que pide el CAC. Me gustaría saber qué contenidos emitirá ahora la Televisión Pública de Cataluña para equilibrar estos 8 documentales que TV3 ha comprado a Mediapro sobre el juicio del proceso. Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora Llorach, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, els fons Covid, quan arriben... A veure, nosaltres tenim 40 i pocs milions d'ingressos de publicitat i 240 d'aportació pública. En el pressupost hi constaven 50 milions d'ingressos per publicitat. El que se n'ha anomenat fons Covid són tots aquells recursos que el govern de la Generalitat ha destinat a pagar totes aquelles coses que per culpa de la pandèmia han afectat a les diferents estructures d'aquest país. Per tant, s'anomenen fons Covid perquè per culpa de la pandèmia la corporació ha deixat d'ingressar 10 milions d'euros. No perquè anessin a comprar EPIs. S'han anomenat fons Covid en tots els departaments, hagin anat a on hagin anat a parar. I pel que fa a si hi haurà documentals a la graella similars, li hauria de preguntar al director de la tele, perquè no sóc jo la competent en decidir què emetrem sobre aquest tema en un futur. Moltes gràcies, senyora Llorach. Ara li queda temps... No sé si la diputada voldrà acceptar que jo li conteste o continuar insistint en continguts i amb la presidenta en funció de la corporació. Doncs deixem que parli la diputada i si vol parlar vostè després, que quedi algú de temps. Sí, ara sí, la paraula me la cedeix la senyora. Ignore les qüestions de funcionament, però si la presidenta en funcions m'atorga la possibilitat de contestar sobre continguts, la senyora diputada, jo ho faré gustosament. Està clar. I si ho ha de decidir ella, doncs... No, ella no ha de decidir, aleshores ho faré gustosament. Senyora Beatriz Silva, té la paraula. Sí, señora Llorach, le pregunto a usted porque la responsable de la misión, del cumplimiento de la misión de servicio público de los medios de la corporación es usted, y por eso me dirijo a usted. Me gustaría recordarle, respecto a lo que hablábamos del CAC, que el CAC ha dicho que desde Lola Europa, que atendiendo al debate que existe en la sociedad catalana sobre este tema, es indispensable que se emitan también documentales de autor con otros puntos de vista que permitan visualizar los diferentes posicionamientos que existen en la sociedad catalana. Yo asumo
que usted, como le acabo de decir, como máxima responsable del cumplimiento de la misión de servicio público de los medios que dependen de usted, ya ha previsto que si se adquieren 8 documentales con un mismo punto de vista, deberían emitirse otros que los equilibren, porque lo dice el CAC, no porque lo diga yo. Porque estamos hablando además de documentales que afirman no solo que no ha habido ningún delito, sino que todo el juicio es un montaje y en el que prácticamente todas las voces repiten lo mismo. En esta comisión usted me dijo que TV3 no estaba emitiendo documentales con puntos de vista contrarios a la independencia porque no encontraba contenidos con la suficiente calidad, cosa que usted sabe provocó malestar en las productoras que también se han quejado porque se asigna a dedo una producción por un coste de 440.000 euros, mientras las tarifas que ellas reciben, pasando por todos los procedimientos regulares, son de 1.500 euros. ¿No ha pensado en encargar a alguna de estas productoras estos contenidos que le está pidiendo el CAC? ¿Cuántos años tiene que pasar para que la Televisión Pública de Cataluña emita en prime time un documental que responda al punto de vista de las personas que no son partidarias de la independencia? Moltes gràcies, senyora diputada. Senyora Llorach, li queda aproximadament 1 minut i mig, una miqueta menys. Vostè mateixa gestiona el temps com vulgui entre la resta de membres. Té la paraula, senyora Llorach. Només afegir que a l'informe del compliment de les missions de servei públic del CAC diu que complim totes les missions de servei públic. Vostè parla d'un anàlisi sectorial, d'un programa sectorial. No tinc constància de la queixa que vostè acaba d'afirmar de les productores. I li reitero, si el director de televisió vol programar un altre tipus de documental, ho decidirà ell. I, per tant, si el president m'ho permet o el president li passa la paraula, acabarà d'explicar-ho ell. Merci. Moltes gràcies, senyora Llorach. Senyor Sanchis, ara sí, té aproximadament... Sí, senyor Sanchis, quan torni la diputada al seu escó, té la paraula aproximadament per 1 minut. Moltes gràcies, senyor president. Mire, senyor diputat, al final li contesté jo. Molt content de retrobar-la. Totes les xifres que ha donat econòmiques sobre la compra, adquisició de documentals, etc., no són bones. Jo també li passaré el paper amb les xifres bones, però ja ho he fet amb una resposta a la seva pregunta parlamentària sobre el mateix sentit, canalitzada a través de la corporació. Les xifres que vostè ha donat no són bones i si no ho tinguera clar no li contestaria amb tanta contundència com ho estic fent. Corresponen a un moment determinat i estan dividides per àrees que no es corresponen tampoc. Entre altres coses, i les xifres de documentals no són bones, resulta que les xifres que corresponen a això són de sèrie. S'encarrega de fer-les l'àmbit de sèries i no de documentals, que és una disquisició que a vostè li semblarà que no acaba d'entendre, però és així. És a dir, això no és un documental, això és una sèrie i va a sèries. I les sèries de despesa de documental, sense comptar aquesta o comptant-la, són unes altres, no té res a veure. Per tant, no és cert, primera cosa, que això hagi afectat, com vostè diu, a l'adquisició d'altres documentals. No és cert. Primera cosa. Segona cosa. Sí, és un criteri nostre. I la seva opinió sobre l'autoria de documentals i sobre el criteri d'autor o no d'autor és seua. Molt bé, segurament jo en tinc una altra de diferent. Igual que quan ha opinat sobre la crítica al documental del president Pujol, que no sé quin diari la publicaria, com vostè ho ha dit, evidentment no coincidim en res. I el nostre paper, en aquest sentit, sí que és de pluralitat, de veure el que ens arriba i de decidir coses. I si vostè coneix alguna sèrie que oferisca una visió diferent sobre el procés que ens hagi arribat i no l'han contractat, m'ho diu. M'ho diu. I és tan fàcil com mirar portal de transparència, portal d'entrada. Si vostè coneix alguna proposta d'un documental o una sèrie sobre el procés que nosaltres no hàgim donat i que ofereix una visió diferent, m'ho diu. I quan vinguen les analitzaré. Moltes gràcies. Molt bé, doncs queda dit.